तो hello guys, afrang sinilin pen kadu kavera phan samedi kardom de hola pen make kadu kavera ta me salang bojir botum to yong si men salang bredi pinila marjan same puthat pang chingpon chulenan de ho to jirbotum pinila marjan bang gedi tum Karbi longlong pen kache toitun MP Horen sing be alang li peneng pen an bang gedi Ningkan Phli ke choklo la sip la Ningkan Phli ang bong pen alang li Karbi long farman parliament long ku PPC kaniye dun mala bang sola me tum chini dam senang la pen bang ke dam tang arni besame di alang li Horen sing be tum Karbi long phana kache chakla bang ke hem thepo long yong si kilu dun long lo pote hem pregalam bang ke niye veji pula bang sola bang ke kadu kavera besame di ning do thai me tola sidi pinila marjan long bang di la Ningkan Phli ang bong MP Chokdat pen alang li ku PPC parliament long kaniye dun mai tum arju sinang ke chengsi bang ke Kicing bang ke alang li MP Horen sing be kicu ceng lagi 2019 aningkan mesti alang li MP nang cudu no la pen bang ke peneng penan bang ke 2022 lo mati di la Ningkan Phli ne pudami lo na sidi peneng penan bang ke Ningkan Phli lo mati di la Ningkan Phli ang bong pen parliament long alang li kidun mati attendance hara attendance dun ke attendun bang ke di 72% an si alang li MP Horen sing be attendance do pen bang ke attendance dun na awapor session bang ke la bang ke session monsoon session 2022 100% la pen bang ke winter session 2021 94% la bang ke di session and attendance pono la bang la city la pen det pen bang ke di la Ningkan Phli ang bong pen itum MP Horen sing be hadak lam the karjudun mate question karjudun bang ke di trogwet la trog ang bong tai di ku PPC karjudun manang tum di arju thade ke chengsi bang ke MP kiman cheng Ningkan 2019 Ningkan 2019 07 16 arni alang li Karbi long farman parliament long lamthe amade question arjutuno funding for Karbi long autonomous council labang ke home affair la so koi labang arjutuno lapen make puthot next arni 2019 07 17 arni alang li puthot lamthe arjutun solo reconstruction of road labang ke development hin labang ke di lapen det pen 2019 Ningkan 11 19 arni alang li puthot lamthe si arjus lo creation of autonomous state 2019 Ningkan lok city alang li di sonthom an bang ke arjuduno creation of autonomous state lapen det pen bang ke di 2020 Ningkan bang ke labang ke di gap check lo lapen bang ke puthot 2021 03 22 arni alang li puthot arjudun solo labang ke di construction of engineering college education hin lo labang lapen det pen bang ke di 2021 Ningkan 08 10 arni alang li puthot alang li arjuduno setting up cool and strong alang li arjuduno question lo lada 2021 Ningkan an bang ke di question hini arjuduno lapen bang ke 2022 Ningkan bang ke di question isi 2022 bang non damde lang juje lang la sinto thaiji lang la si 2022 Ningkan 08 02 arni development project under MOS alang li arjuduno bang ke home affair lo bang ke ministry of category lo bang thaidi to lason city lapen det pen bang ke di alang li lason truck agoshon karjudun pen hedi alang li hedi hada debate along ke dudun mang hedi tu wed hada participate dun mang soni wed ke dudun soni ke dudun ma copy pi man yang thanon pon la pen mang ke nang tum ke dam ta ni same di thelong ma di Rajdhani Express nang ki chini lo ma di request to minister for giving the stoppage of Delhi to Dibrugarh Rajdhani Express in Dipu mane Dipulong hedi Rajdhani Express sangaji prom tum hedi ke dam ta ni thelong lo ma di lapen det pen bang hedi 2019 Ningkan 0704 ani hala bangsun karjudun pani demand for of the implement article 24a la hello la soni hormuan bang hedi dag debate long dun la soni hormuan bang hedi dag debate long dun nang tum simi thelong lo ma di to la sedi dormari tum Karbi long arat kupisi aninga che thema alang li phane di la bang hedi ra tum se chini lo la pinila marjana bang hedi 5 kang tono kadu kavera farm samedi to mi thami kardom la pen bang hedi next video hedi aroi tum stong chup minang de